bwega muno muraithiria wetu wa Weru TV mbitagwa Reverend Ann Nkonge mbureterete kiugo kuma yuku-ini ria Isaya 5:1-7 arankwenda kwaria nagwe ati kutharimwa indi ugacoka ugaciara matunda jaria jatiagirite. Kirikaniro kiriuga ni kwari na muntu umwe wari murimi wainagira mwendwa rwimbo rwa musabibu ruria ari na mutejo wawe ruria aandite mundene jwawe jwa mizabibu. Kirikaniro kimbiraga ati mwendwa uyu etire aanda mundene jwawe acoa mbeu iria mbega, mbeu iji eta ameanda mundene jwawe, lakini gintu kiria kiamuthuririe muno ni gutuika antu a mbeu yawe iria yaumire iciara yaciarire ntongu kana miti mithuku ya kithaka. Riu nirio murimi uyu oragia atiri gati gakwa uni na mutejo wakwa jwa mizabibu kana na mbeu no wathithirie makosa muthikiria mwega. Ondaithiritio ngakuria kiuria ngakwira atiri kwina kagita gakaingi muno Murungu atwiraga kirikaniro-ini kia wati muntu uyu waciarire nika aragiria antu akabonia kwina kagita gakinyaga gukethira gutina matumaini kiri binadamu. Jesu akuthithiritie mantu ja manene muno mwendwa, kethira ni mwana agakuthomithia, kethira ni mugukuru agakuwa njai na urimi bwega indi ukaremwa ni kumimenyera kumaanisha gwe nika uciaraga matunda jaria jatiagirite ndene ya Kristo Jesu. Nikio na antu wathoma kirikaniro gietu aja inya iriuga atiri anga kuri ngugi ingi yambikia kuritirwa munda jwa mizabibu iria ntarita endere nembigitumi kia untubo ati riria nderigirite muzabibu juciare nzabibu jwaciarire ntongu cia kithaka. Ni muraithiria mwega ni gutuika ati riria etire Biblia etwiraga munda juju wari na mahiga ja maingi muno, igatwira munda juju wari na urimi bunene muno, igatwira munda juju wari na mantu ja marito muno. No maisha jetu jakari mwendwa gwe undaithiritie jakakara ati kagita gakaingi muno Murungu wetu atunenkagira munda jo munoru. Munda jo munoru ne kuga ati aguciarite, ne kuga ati akuretete nthiguru neije akunenkera into bibiega, akunenkera into bibinoru. Murungu akunenkera wega bunthe, akunenkera wendo bunthe we undaithiritie na athithia mantu jaja jonthe agakwanda mbeu nembega nuntu aritwira ni atwikagira kinya rwego. Rwego ni kuga ati akunenkagira antu baku, agakunenkera family yaku, agakunenkera acore babega, agakunenkera antu bagukarania nabo. Lakini ogwe gwengwa ukaremwa ni gukarania nabo nontu bwa mantu ja maingi jaria wina jo kiri mantu ja nthiguru iji. Agacoka agatwira muntu murimi uria ojire maiga jonthe ararita mantu jonthe jaria jari mundene juria ja mathuku, kumaanisha riria Murungu akunenkera wonokio akuritaga mirigo yonthe, agakurita meia jonthe. Ou ne ukuga kukuoja maiga jonthe jaria jari mundene jwawe nontu riria aragiria ana bawe akabera oni neni mutejo ria mpanditwe nagwe nigwe misabibu riria wakura uri ndene yakwa uri nciarira matunda jariko ni matunda ja mega muthikiri mundaithiria na kinya gwo nthikirite ngakuria ni matunda ja mega kana ni matunda jariko uciaraga kiri mantu jonthe jaria wina jo. Ni kuonania atiri murimi uyu aetire aragura mbeu yawe ira yagirite oja uria Ngai akuguraga uri mbeu yawe ira yagirite, agakwenda na mega jonthe mundaithiria, agakwenda na into biawe bionthe. Jesu mwana wa Ngai akua ni untu bwaku na agakuria atiri nikenda uni buruburu nkwenda, nikenda nkurita meiyene, nikenda nkurita kuri antu urene ukari na nguto, nikenda nkurita kuri ukari na waganu, nikenda nkurita kuri uthangikite ni meiya ja maingi muno na mantu ja marito ende instead ucoka unciarira mbeu imbega, unciarire ntongu kana mantu jaria jatiagirite. Murungu ari kuria ni ngakwira uthome okaire Isaya 5:1-7 umithome bwega woni uria Murungu agukwira kirikaniro-ini gietu nontu arienda kwaria nagwe akuonia atiri gutio baba muthamaki ati kurita kethira ni ukwenda gwe gwengwa na gutio ati gukinyia kethira ni ukwenda bwega nontu uriria ainagira mwendwa wawe akamwira mwendwa wakwa ndari na munda jo wakwa
jwa musabibu o no unga ya kwinagira karwembo gakega mundaithiria o no unga ikagita konthe akaraga gikwaragiria na biugo biagirite agakwira atiri ndengerera oni murungu waku ndaithiriria oni ake murungu waku mpenda oni ake murungu waku na magita jonthe we undaithiritie Wero TV nkwire atiri kote muntu ungi umba gwetera kote muntu ungi umba kwenda kwithira agikuthithiria mantu ja manene katiga uraithiririe Ngai wetu niki atwiraga atiri ekire athondekete nchuku kana antu aega muno aria agakethera into biawe na ethira etikitie buru ati kagita gaguketha gakinya no mwanka kethe kiketho kira kiagirite lakini rira etire mundene jo wawe ri ethira ni into bia kithaka bikurite ethira ni ntongu ikurite ethira ni into bibinge bikurite Murungu na igiru athura muno ni mantu jaria ukaraga najo o no umuremi aigirwe athurwe ni munda jura jo wawe ndenda gukwira withagira uri munda jo wa Ngai ogwe withagira nigwe Ngai agwikite uri mugunda jo wawe nthiguru neiji we nika akunenkagira gintu kionthe agakunenkera ana agakwira thomithia ana nagwe mwana okathoma weta wathoma cukuru ucokagiria aciari gintu gikari ubacokagiria kitharimo kana ubacokagiria ntongu ubacokagiria kitharimo kana ubacokagiria kiriro ubacokagiria kitharimo kana ubacokagiria guciuragia biuria mwathani niki nontu gwakarirwe u mwathani niki kwaere u o no umurimi aciuririe araciuria oni kweri nkajoa munda jo wakwa nkajo thondeka nkagura mbewe mbega nkamianda nkamieterera kabisa Murungu akaurithia mbura mbega buru indi kagita gaguketha kiri oni nketha gintu kira kiagirite nkethira ni ntongu nguketha Murungu na igirwe na igagwe na rugakai muno nkorone na Murungu na igagwa ena kuthura gokwingi muno ni onto bwetu muthikiria muraithiria wa Wero TV are koria kama ni ati ankuthithiritie nikenda gutweka oni na munda jojo wakwa no ari na makosa nkakoria okaire gwe undaithiritie kiuria ngakuria Murungu wetu atwendete muno magita jonthe jara tukaraga nthiguru neiji nikyo nonto agukuria atiri na wendi bobo nene muno ainire mwendwa rwimbo rwa muti jwa muzabibu churajo waregire guciara maciara ja mega nagwe narua agakwinira o rwimbo ruu nikyo nonto kirikaniro gikuga atiri reka mbinire mwendwa wakwa rwimbo na rune rwimbo rwa mwendwa wakwa rwa muntu jwawe jwa mizabibu mwendwa uu wakwa ari na munda jwa mizabibu jwari karimene kariga kanoru ni kuonania munda jojo jwa muzabibu ni jwari jo munoru muno jotari mugunda jwa kawaida ta migunda era tumba kuga mugunda jwa kwa jure antu o aria jure jwari mugunda jwari jo munoru muno na mugunda jo munoru ni kuonania nagwe nkoro yaku ni nkoro itharimetwe muno no ntugintu gikinoru tugaga ni gintu gikiega kwa ukinya nkoro yaku ni nkoro intharime nkoro inthondeke na nkoro imbagiru ndene ya Ngai riu Ngai ari kuria kiriwe na ugwe no wina makosa nikate kutharimete nikate kuthithiritie mantu ja manene agakwire tuire awe ri ni kuga atiri mantu jara jonthe okaraga najo nthiguru neiji antu bakuraithiria bakuonaga uria wendaga ukare antu bakuraithiria bakuonaga uria ugwe gwengwa ukwenda ukare ni onto magita ja maingi muno Ngai akunenkera itharimo biawe agwetagirira nagwe uciare matunda Ngai akunenkera ana kiri ngoro yaku agwetagirira uciare matunda akunenkera kanisa umimenyera agwetagirira uciare matunda kethira uri mwarimu Ngai akunenkera ana kirasine giaku agwetagirira uciare matunda kethira uri ndagitari wareterwa antu umba kuba rigita bwega Ngai agwetagirira mwendwa uciare matunda kiuria ni atiri gwe mu ndaithiritie Wero TV uciaraga matunda jariku tukeja kuraithiriria uria ukaraga muturire ne jwaku ri mbiraga antu kanisene magita jonthe wenda kumenya ucunda bwa muntu tiga kuburaithiria kanisene umagara wite na aria aguri umagara wite na aria aciariri umagara wite na aria akaraga
au nio kamenya usunda bwawe anto bakuraithiria uciaraga matunda jakari anto bagikuona ugwere uciaraga matunda ja mega kana ni kamunda jwaku jwaumire ntongu mbeu iria kinya etiomba kurugwa mbeu iria etiomba kuriwa mbeu iria etiomba kuona gintu no kiriko ndene ya uturire bwaku agakwira atiri ngai ari kwira ati karo kwigerua kiao onto buria kagita ni kakajukia mitire yonthe amiteme oja uria muremi riria kwatuika mundene jwawe o nyamwira miti yawe ya mizabibu ikurega guciara bwega muremi no kageta amijukie amiteme amite kana amithie nikenda athondeka munda jwawe kairi arima na wendi bwawe kana mbeu iria yagirite nagwe Murungu ari kwira naru atiri mundaithiria no kawe agagutema no kawe akaregana na mbeu iria itiguciara no kawe akaregana na mbeu iria itina mpumi no kawe akaregana na mbeu iria itikumukenia nontu ni Murungu wa irikaniro na ni Murungu uria wagirite magitene jetu jonthe agatwira atiri riria ndakunenkera kitharimo nkorone yaku nkunenkagira kitharimo giakwa nkiganirite na nkimenyaga ni kitharimo kina itumi muno nikio nonto anenkagira nkoro yaku ithagira yagirite buru mwendwa wakwa ithagira nkoro eu ngai amitharimite na wendi bobo nene muno nikio nonto maisha ne jara tukaraga kana jara tuturaga ri twiragwa tukare tukithithagia wendi bwa ngai tukare tukithithagia ume bwetu uria ngai atunenkerete nabu agatwira turite mantu jonthe jara yatikenagia ngai turitane na mantu jonthe jara yatimugwiragia turegane na mantu jonthe jara yatitharimaga ngai oja uria areganite na mutunda jura jutikumuciarira matunda ja mega ou no Murungu wetu wa gukuromba agakwira atiri ndekanira na gintu kionthe kira gitigunkenia ndekanira na itunda rionthe rira riri ndene yaku kethira ni ya yuthi betu nkabera atiri tigana na itunda ria bangi tigana na itunda ria nchovi nontu rititharima mutunda jwa ngai juria ekirite ndene yaku jutiguciarira maciara ja mega jaria ngai yakwenda uciara jutikuretera kitharimo no kiriku kiria ngai yakwenda ureta kitharimo ngakwira atiri ntuko ya narua muraithiria wa Weru TV rwembo roro ojo ainaga muremi ojo ni Jesu wainagira ana bawe akabainira akabera uria mbunenkerete nkoro ciagirite itu nabue ndabwerensa itu nabue ndaburomba endwa bakwa ana bakwa baria mpendete ni unkuburomba nikio tuthomaga kiri Isaia 41 verse 10 igatwira atiri wambiriria kenda ikwiraga ndakuritire kuria wari guntu gukurito muno ndirakwenda woni Murungu waku ndiragwita ndiracoka ndirakwira atiri utigakire oni Murungu ninkugwatirite na njara yakwa njara ira ina kitharimo njara ira ina umbani njara ira ina inya riu kethira Murungu ni akuije Murungu arakwenda Murungu aragwita Murungu arakugwatirira na njara yawe nagwe ni mbiukiragira nagwe ni mbiukaraga wina mantu jatiagirite ndene yawe ni mbiegiragia mwendwa uciara maciara jaria ngai akunenkerete ujaciara ja itharimo ni mbiegiragia umuciarira into bira biagirite into bira bire bia kumukumithia ni mbiegiragia ukara na muntu uria umenyaga Murungu no uria umenyaga inya yaku yumaga ku ni Murungu wenka nikio nontu twiragwa kiri meciria jetu ri tweberie kumenana tweberie mauthuku jara tukaraga najo na antu bangi turekane na nguto turekane na gucambania turekane na waganu turekane na mantu jonthe jara tiagirite twindi antu bangai tukenie ngai twindi antu bara bagirite ba Weru TV kwe undaithiritie ngakuromba ngakwira atiri tukenie ngai muciarire matunda jara jagirite muciarire matunda jara jena kitharimo kethira ni nture ni uri na antu bangiri ciara matunda jara jena inya ya ngai
kethira ni kuri okaraga kuri akunthe uguritagira ngugiri ciara matunda jara jakenagia Ngai agakwira atiri Ngai wakwa ngagwakira nyomba imbega nyomba iria ikomba kumenyerera Ngai ni kumaanisha agakunenkera nyomba yawe agakunenkera kanisa yawe na agakunenkera gintu kionthe kirio kwenda nikenda gutwika nyomba iji yawe agwakirite ni nyomba ina kitharimo gikinene muno nikio nontu wa gukwira atiri kwina magita witagira kagite ni gakarito muno kwina magita ukurukagira mantu jaria ukajaraithiria ukona jaka utiomba kinya gukinya mwisho kwina kagita ukurukagira mantu ugaciuria uni ndiambiria ku uni kweli ndikinyia ku uni kweli mantu jaja jagumpinyiria muno mantu jaja ntikuona jakanka jomba muraithiria mwega ndienda gukwira atiri na arua eka nkoro yaku aria Murungu wetu amithondekire eka nkoro yaku aria baba wetu amekire arakunenkera ugwe ukara uri munda jura jwagirite arakunenkera ugwe ukara uri munda jo munoru aragwita arakwira atiri mbakira kinya antu aega agwika maciara jakwa umwakirite ku wakirite Ngai ku aria wekaga maciara jawe ni maciara jaga na ugwe umba kuga na arua oni ndina matunda jaja nciarite jaja nkinyeti aja na ndienda gwita atua ingi umba kwaria atia na arua muraithiria mwega wa Weru TV umba kwira Murungu atia na arua riria ugukarania na antu bangi riria ukarania na nja yaku umba kwira Murungu atia nontu bwana baku riria ukarania na society jeje twina yo riu kagita kaka twina ko kagita gakarito muno umba kwira antu atia nontu bwa matunda jaku ubaciaragira matunda jariku muromo jo waku ri kajutharimaga kana kajurumaga kirekaniro gitwirite rurime rwina hinya ya kutharima na ya kuruma kethani ano ya ine Ngai kirekaniro gitwiraga tharimithia ana baku tiga gwitaga ana baku marietwa ja mathoku ja ng'ombe mburi ari etania ana baku na kitharimo wetania ana baku na kitharimo ri Kristo mwana Ngai mundaithiria mwega akethira ari wa gukwenda akethira ari wa gukutharima akethira ari wa gukunenkera munda jo munoru endi ontugura ngo gutiga nabu ni gukwira atiri ciarera Murungu matunda jara jagirite gaturombe ni bwega mundaithiria mwega kagita gaka twinenkanira mbere yaku baba tukiugaga ni thank you nontu bwa kiugo giaku turitane baba gukuraithiria turitane gukwenda na turitane gukuromba nikenda magita jonthe twaigwa kiugo giaku tukara nakio gitumenyere gitwikire inya na gitwikire wendi bwaku thank you baba nontu bwa mundaithiria mwega wa Weru TV ndamurombera inya yaku baba uri uramuandite ja mbeu itiagirite kuma na arua muande mbeu imbega nikenda ithire mbeu ya guguciarira matunda rietwa ni la Kristo Jesu mwathani wetu twaromba amen.